gelek qerbalıq li bazarê heye û li vû tevgera xelkê pir geş e. Lê kesek nikare tiştekî bikire. Bavê şivan welatiyek ji bajarê Qamişlo ye. Fermanberê hikûmeta Sûriyê ye. Mûçeyê wî yê mehane dike $1 Amerîkî. Divê heyvekê xwe bi van pereyan biqedîne. Dibêje mûçeyê wî tenê 5 rojan têra wî dike û nikare debara jiyana xwe bike. Bi hezaran xelk wekî bavê şivan hene. Rojane derdê peydakirina xwarina zarokên xwe dikişînin. تهران پازار و جنک تهران پازار و جنک وقت انسان يمكن تهران پازار و جنک ما ایوام کینا شکر ما کیجا حیدرک انا 20000 رقم کینا کاد کودی و هي هي کودی یادم خدا کی ما بکم شاکر ان شاء الله بخیر سلامت و متى علم حموکی Gazinên welatiyan her berdewamin. Dibêjin kesek li halê me tamaşe nake û jiyana me roj bi roj alostir dibe. Nirxekî sererast şikeristeyan re tune ye. Nemazeyên xwarinê. Çavdêrî jî qelse. Malbatên xêzan baceya vê buhabûnê didin. از موظف کی متقاعد بجيب 6000 يعني بيش بقد ترى باكيت هناك وترى نان تاني هناك يعني باكيت نان بكر يجا امبير و انترنت ومناسبات وشي كايشو جيان بقد جا نا قد بدك زحمته يعني بري 2011 از موظفهم $1000 سنه انا معاشم بويه $10 كمي $10 بيجي 6000 شت كي بويه 1500 يعني كمي $10 نما تشكيت كو بينه جيان قال كي زحمت بويه ووضع قال كي زحمته وخدم عين شي ما به Nirxê dolar beramberî lêreya Sûrî gihîşt 1640 lêreyî. Rêveberiya Xweser nikare bandorê li nirxê dolar bike. Pêwîst e hikûmeta Sûriyê dolar li bazarê belav bike. Lê ew jî tenê tamaşe dike. Li gorî pisporên aborî lîreya Sûrî hîn dê dakeve û aboriya Sûriyê jî dê alostir bibe. Ekrem Salih Kurdistan 24 Qamişlo